bakhonza abashenkosini sindabele enkulu kaNkulunkulu esihlangene ngayo indaba kwakuyilo lolu suku umhla ka-29 December eminyakeni eyikhulu nanye 101 years ngo-1911 ngesikhathi uBombela efika entabeni yaseNhlangakazi kanti isitimela sime lapha kwaBhoda ngoDisemba 28 la phezulu kaShophe kwakuDisemba 25 1911 wafika intombi zenzu 25 lapho wayesethi kuzo zintombi ngicela ningenzele ukhoti ngoba kunendawo ende wayeseshone kuphakameni uzo siphamile usutholakele ngaso sikhathi wafu kwahlala kuphameni walala khona wavuka ekseni wayesehle bheke ezantsi eThekwini eyogibela isitimela esephuma kanje ngoba utheme ifika lapha kaShophe kwathiwa lapha entabeni yaseNhlangakazi kubi kabi kunezilwane zasendle eyibulala abantu agibele umuntu lapha ya wayesecamba ukuthi ngcono abuyele kubo entabazwe walishaya ithikithi lapha eThekwini wasithatha isitimela esibhekele entabazwe okuthele kaBhoda sasisihamba isitimela obala nje akho stage la selifika lelizwi elaloku limelusile lathi Shembe angishonga ukuthi uzobuyela entabazwe ngithe mina ngizohlangana nawe entabeni yaseNhlangakazi ngakho ke uma uqhubeka ngeke sifike entabazwe lesitimela bonke abantu abaphakathi bazokufa igazi labo ngiyobuza phezulu ekhanda lakho baphuma ogadi no driver basicheck isitimela asinalo ukuthi isitimela kodwa simile nje simiswe ingilozi le enolaka yangapha emampondweni eyabonakala emampondweni lapha entabeni intombe ifaka umjivo ohlaza iphethe insabuli ingekho phakathi esikhomeni ingaphandle icobezela ibheke ngapha empumalanga yasisibamba isitimela wayeseshe babamkhulu kutheme ngangebanga lokujijela so siyaqhuzuka sahamba wayeseshe seshona phansi wawona enhla laphana emngeni wadlula emzimvubu wadonsela phezulu ematata wakha ngokhalo lashona ilanga ngomhla ka-28 wayewalala konzama kobhizo wavuka ekseni ngakusasa ngomhla ka-29 njengoba umhla ka-29 namhlanje December 29 wayesedonsela entabeni yaseNhlangakazi wathi dundu phezulu wayeselinda izinsuku eziyishumi-2 hayi 14 days 12 days okuthe ungakapheli 12 days ngithi kwakuwusuku lweshumi elindile kwase kuthi wase kukhanya kuqhamuka ngapha ngasempumalanga kwayeza ukukhanya uthi njengoba lapha entabeni eNhlangakazi intaba iphakeme uthi yonke indawo yajika yaba flat la ngabikho igquma wangekho umango la ngabekho ukhanya uthi kweza lokukhanya uthi aseqala manje uthi halalisa konke nezihlahla notshani wathi halala uyingcwele uthi wezwa amathamba akhe evuma uthi emva kwalokho khanya kwase kuqhamuka umuntu uthi weza lo muntu wayephethe i-tray eligolide weza le tray weza lo muntu uthi mase efike eduze uthi hawu lo muntu la i-train ingozwe kahle nje usumakoti nahambisela umyeni wakhe uthi lo muntu kwakuyinsizwa
inhle bangaze ibone isizwe nje emhlabeni. Igqoke ingubo kasatin eyayi cream white. Uthi wayeza lo muntu wasefika kuye wathi Shembe, uthi waseyimbula inethi le, uthi wasengemukelisa isidlo sasezulwini. Uthi ngasidla ngasiqeda, kodwa ke asizwa ukuthi lo muntu wabuyele emuva na. Kodwa esikwaziyo okubhalwe phansi ukuthi uthi mesesho ngomlomo wakhe ubaba mkhulu uthi ngikhuphukela ngiwumfo kaMayekisa kaNhliziyo kaSokhabuzela kaNyathikazi. Uthi kodwa ngehle senguyise bonke abantu abaphilayo emhlabeni, izilwane, utshani, amatshe, ulimi lwalezinto sengulwazi. Sengikwazi ukuguqula okudaliwe kulalela intando yami. Asizokuthi lezinto yakho ilemva sikuzwa lo, kodwa siwe sethi uguqukile emva kwesidlo lesi asithola lapha entabeni. Okuthe mase suke entabeni esehla wayeselala ngaphambi ehle, kwase ukuthi ebusuku wabona umbono wenyamazane ezacile emathambi. Inyamazane lena ijahwa amachalaha la emva kwa ibisathi yakhe inyamazane abela amachalaha. Lathi izwi Shembe ubonani, wathi ngibona inyamazane, kodwa kuyona inyamazane lena uwe. Amachalaha lawa izitha zakho ezikuhubayo, ngeke ukuthola ukuphumula. Njoba ikuzuba umdedele ngolwesibili, namhlanje usuku olukhulu, usuku ubaba mkhulu akhuphuka ngalo entabeni yaseNhlakazi, December 29, 1911. Silandela inkinga noma ngathi abantu somshungu i-movement bayibasho njalo mabedelela, bathi somshungu wabantu abalandela umuntu onomhungulo. Kodwa uShembe anawo umhungulo, uNkulunkulu impela wankulu bembulinga bembulala. Amakholwa is mission la eGroundville amazemtiti. Into ezenza kuye ekhombisa uNkulunkulu, kwase kuphuma amanzi kuye afananise notelo amafutha. Bathi bambamba bahluleka kwaze bakhathala ithupha. Bathi ngoba akulaleli lo muntu uthatha abantu bethu asimnyeke. Wathi umnye asithathe le nduku yakhe ayiphetheyo. Base belithatha ubhoko lwakhe. Akulona olwezitsha lokwabalithathayo, cha. Ngizwa ukuthi wathatha ubhoko lwezitsha eGround, akulona olwezitsha, kwakuyinduku yakhe nje. Ngo-1935 la eNatal umuntu oqala waba yimillionaire kwabo baba mkhulu, first millionaire ngaleso sikhathi. Ngani ngezindawo namaplaza okuthi mayi-evaluate kodwa imillionaire eyokuqala. Wamkhulu ziningi izinto azenzileyo kuleli bandla kubili esikhathini sami ngiphila engikwazi okunye ngikubone ngamehlo, okunye ke kubhalwe phansi ezincwadini. Usokhumula ngo-1918 kwakukhona influenza, umkhuhlane omkhulu ubhubhane owawuqeda abantu. Kwase kube intabeni yaseNhlakazi, wayesethi uhulumeni wamaNgisi Shembe ngoba bakuqoqa abantu abaningi abajove labantu bonke. Kwase kulanda odokotela besifundazwe base bebalapha emaseleni. Wawufika ujove ngala udlule
uye kumhlambulule ngala uhlambuluke ukhuphuke. Walibamkhulu ngoba uhulumeni uyangiphoqa bazojova abantu bajova ajove ngala ungapheli 7 days ajove kuphela ama-minute nje ezingapha ahlambuluke adonse umuntu kanti sebemthintile uthe mayibuye entabeni ke ngoFebruary wayesebiza uchampion uMahlatha Mnyama lapha eNanda wathi champion wena ufundile cela ubhale ngesingisi lokho abelungu bangidelelile entabeni bhala ngesingisi wasebhala uchampion uthi bamkhuluma emtshela champion belungu ngitsheleni uma umbuso usunibhensile khiphani inkundla niphume phakathi kwezingane namakhosikazi impi ngizoyiqala ngo7 ngiqede ngo9 yathatha incwadi eshone verele bayibheka bebathi verele ayasinda lencwadi bayisa eMaritzburg komkhulu leNatal Maritzburg yahluleka balishonisa ePretoria iPitoli yahluleka isitha phansi eBloemfontein kema ifike eBloemfontein yasiya lapha emajajini amakhulu impandla nempunga base beyifunda bathi ngiyakulunga lalelani lento ayishoyo uzoyenza impela sobhala encwadini B ukuthi sadala izinketama na bafelokazi ngakho ke thina asivumi ukuthi siphume iqhude noShembe nimbone ngo1914 lapha emisulwaje eBabhadisa base bebhala bephendula thina uhulumeni wamangisi siyaxolisa ubani othinte wena Shembe nanka amaduku ombuso esixolisa ngawo amathathu kanye neinsika zakhona kwase kusuka itruck lena yathwala insika namaduku kanye nencwadi yayisifike kuphambili yayisifunda incwadi wathi bawunkulu lalelani ngiyabona wabaxolisile abelu wathi kodwa njoba ngiyila ngivele ezulwini ngizokwakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni amen ngakho ke lo mbuso okhona oyibandla lamaNazaretha ngeke ngivuma ukuthi ubhebhezele amaduku ombuso wabantu ngakho ke lawo maduku ayivake imizwi insikuphameni zagcina ilele ngizinganene sekula ekhaya ngithi mangikhumbula kahle ngo2007 kufike abasePitoli uphiko lwezenkolo kwezamaphoyisa kwakuSeptember base befika lana bezokwakha ubuhlobo phakathi kwebandla nani nophiko lwezamaphoyisa kwezenkolo kwakufika director impela general besuke ePitoli eminyango lomkhulu kuhle ngoba ngababiza ngamagama ababekhona eduze la umfundisi uGcwensa wayekhona umshumayeli ukhuzo lapha na wayekhona owezwa ngesikhathi sesikhuluma lapha usethi ke uHamilton Ngidi uprovincial commissioner osephumile uthi Shomunga uma thina ngenesontweni njengokuthi sizokhumula icathulo iuniform ngeke isaphelela
umthetho kahulumeni awuvumi lokho. Awu yanzima lento. Awungase iphendule ethi mfundisi asibaba isikhathi kwaku 2029 akugijinwa lesontweni kodwa sashaba ngejubayo sengithuba bangaza phume ngala ngoba yasimvimba endleleni awusafika kuye uthi baba yafuthi ngithi sengesontweni baba bathi laba ngeke bayikhumule icathulo wabengena la eparadise. Awu baba lalelani ke bafundisi abangene necathulo ngeke isonto libe nalutho kodwa mina ngizobashanela ebusweni bomhlaba yonke ipolice force kusaba fika yonke jikelele. Sabuya sehla safika lapha ngathi gentlemen get inside nginani phakathi etendeni. Ngase ngisishubisa isingisi kubona ngathi ubaba osiphethe umnikazi wesonto uthi ngeke libe nalutho isonto ngenani icathulo la ethempelini kodwa nako kuzokwenzeka kini uzonishanela ebusweni bomhlaba nonke nabangekho la iSouth Africa yonke ushayivale police force akashongo ubaba uthi ngizothandaza uNkulunkulu wathi mina mangithatha amazwi mina ngizobashanela nangu ufakazi eduze ngambuza waphendula uHamilton wathi cha thina asigolozile eseze bazoshanela asigolozile thina seseyigumula icathu zaphuma icathu lapha ezantsi base behamba ngamasokisi saseyigadwa ukapteni umshumayeli uphuzwayo wayigada lapha ezantsi wahlala nazo wathi ningaphathe kabi siphethwe nizoyigada ibla ngeke ozoyitshontsha wagoba uhulumeni. Okwesibili bamkhulu wagoba futhi uhulumeni enda bakhetha inkundla uzoyiqala impingo 7 iqede ngo9 ngakho ke bawula kule nkolo ubuNazareth ake ngiqonde ukuthi ngito amaNazareth asebuhleni hayi noma ibaba amaNazareth ngoba lokwenzeka la wazi kahle ukuthi uphambi kukaNkulunkulu ngqo awulahlekile uma sila asithithizi asithingizi futhi ngoba isikhathi siyangishiya ngomhla ka27 September kuwona lo nyaka osuphela unyaka wabantu njengoba uphelayo ukaNkulunkulu awupheli manje ukaNkulunkulu uqala ngoJulayi unyaka uyele uyophela ngoJuni ngoba ngizothi mangibuza ngomhla ka1 January yini entsha ozovuka ekuseni uyibone ayikho kodwa ngoJulayi uzoyibona ihlahla iqhakaza uzoyibona impentshisi uzoyibona imtsinsi uzoyibona imanga iqhakaza uqala impilo entsha kodwa ngoJanuary akuqali lutho unyaka wabantu lo ophela ngoDecember 31 ngoSeptember ke27 sasila phezulu kunomcimbi omkhulu wenyanga yezulu khunjula yona zothatha nje into yodwa ubaba uNyazezulu sesihlalweni uthe bevala umcimbi wayesekhuluma lamazwi abanye babengekho ngangikhona ngasha isick leave esikoleni ngangekho phambi kweclass uthi umkhulu thatha amazwi akhe inyanga yezulu unumber 3 mawusuka ukubhombela uthi ubhombela
uthi umkhulu ilanga, uthi umkhulu inyanga yezulu. Uthi mawusuka kimi la unyuka, uthi mina, uthi ubaba uThixo, inyanga yezulu number 3. Lalela mhlawumbe awuyinanga izinto. Ithi inkosi inyanga yezulu, leli bandla kulona ibandla leyiphukuphuku leli. Kodwa ifunekile imandla. Esho la ipulpit yakhe ila ngaphambi hayi njengoba le esiyakhe iyayila ngaphambi yamaplanga. Kukhona umkhamba owasikwa wakhishwa la. Salufika la. Yasho khona wathi leli bandla watholola ibandla lelima leli. Kanti inkosi langa yayithe samashambena. Hlakaniphani nje ngezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Sengizongena unumber 3. Njoba sila esontweni. Singene ngamasanga amathathu. Awu-3 amasanga akhona. Musu wabayo uthi hayi amakhosikazi awuba kodwa bonke isango linye amakhosi angena kulona. Noma ngaba mani kodwa bangena endaweni yabo. Kukhona le class uthi ngala khona le ntombi lapha khona amakhosikazi u3 lo. Veni waluko u3 lo. Kwakusho intombi yaseSamaria isibize odadewabo bonke nomakhelwane. Yathi ngimtholile onamanzi uma kuwaphosa ngeke usoma. Base bemncenga ukuthi siyakuncenga Jesu ukuthi ushaya nathi insuku ezithathu. 3 lo. Ubaba omkhulu ufike ngayiphi inyanga la? Go March 10 inyanga yesithathu. Inkosi inyanga yezulu uzalwa endlini yesithathu. uJesu wazalwa ngoMarch 17 4 BC kwakuyinyanga yesithathu. uPawuli encwadini yakhe lapha neBhayibheli lithi ngayibona indodana yomuntu iyongena ezulwini lesithathu. Kukhona amaculo amabili la. Inyazwe eyafaka uthuni wayo awu2 kuphela engwaziyo. Yileli lesithathu ithi Nkosi busisa ubuNazareth. Nobani nonkosi ethu simakade. Wathi Nkosi yethu simakade, simakade, senaso lamaculo anamavesi amathathu. Inkosi smart mathathu amavesi. Unumber 3 namavesi amathathu. Bese kuthi la enkonzweni la kule nkonzo sikuya. Isihlalo 235. Ngingumhambe emhlabeni. Ikhona ikhala ngizongena ngenjalo uthando inkosi yami. Leso sihlabelelo sisodwa. Siphathe inkonzo ezithathu. Eyokuqala eSabatha. Ngasihlabelela sila ngaphathe enkonzweni. Ngaba ngenzi sona. Usonto impela kwemnandi. Ishuba inkonzo. Iphinde futhi lesihlalo uthi mawusu
usubiphila usuqonda usithethwe bese sikuphelezela ngaso. Okwesithathu, lesi sihlabelelo siyasinelwa, shawa isigubhu sakho. Uthi uma ufika lapha uthi ngiphe inkosi bese kushintsha la. Siphatha inkonzo ezintathu sisodwa. Namhla Nkosi ngiyabonga Nkosi makhosi wasifica sinje. Awuzelanga abantu abangcwele emhlabeni, wezela abantu abanje. Siyacela ukuthi ungasidilibali, ungasiflatheli thina nabantwana bethu nemndeni yethu engasekho emhlabeni. Usikhumbule njalo njengoba sokwesihlanu uShembe efika emhlabeni. Kuleli bandla lamaNazareth isikho sesihlanu lesi lithi ikhehla lami laphayana unqumalo iphethe inkonzo. Uma ufika isibhakela asipheleli uma isithuba singakavali. Lo sesihlalweni i-knockout, hayi TKO. Knockout. Phelele manje zonke iziko siphelele sala sifinga sibhala silahla phansi. Nkosi yamakhosi, umsebenzi ungiphe wona sekubuyisela kubo kwawo esihlalweni sobukhosi ba